Idah yang betar siwa Sane mangkin jaga kawitang itang yang punang tato carita. Guman tita nyerit yang sepadelingi lungus idone. Puro sanggup purun tiang ojah guman tita yang tan kekeneng cakrep nulah idone. Sugro pukulun ide yang betara siwu. Sampun kocap makadelingi lunguh ide yang betara siwo manuda sekadi daging lelepihane puniki wantah sampun kasuwen pisan ide katingal oleh Raben idone para tiang mangkin mungguing Raben idone yang betara siwo sane sampun lari deten jawendelian wantah ide mabiseke dia Dewi Umo kawas donin dados kali sedawoge sane dumun menawi wenten kebayapar wenten ke bantang wicara niben itu sang maka kalih pemekas sang kaning kelintang kebrahman jadi yang betara siwo kadirah lali sidu ngawastu makadirapen idone ide yang Dewi Umo mana dosia separinde pemargen Raben idone yang betara siwo pemekas ide dia Dewi Umo mewatur ada di kalan kewatone sampun masa rupo modados punika ide dia Dewi Durga yang sangkaning sampun kelintang suwe pisan kudang-kudang warsa sampun itu ketilal oleh Raben ide yang betara Umo sane mangkin sapuna piraris inggihang pikayun ide yang betara siwo mareng Rabi
maljen anake wong ala kirabi rek sampun kasuwen pisan ideang Betara Siwa kadilar nika kemawinan metu rasa rindu rasa kangen idone maring rabin idola rares ngongsi Betara Siwa sampun ngawikanin saparini linggih lunguh raben idene tanjawan lian mawatu raris idos nemangken jumujuk marikanang setre sane kalentang sampun tenget pisan kebawosan ganda mayu kejantenan pisan separini linggih lunguh idene rabin idene semangkin sanes sampun masa lupa turmaning sampun menados kali ingyang punika ide yang Betari Dewi Durga irike ring setre ganda